Ki khubor ka Batesi TV. Ka undi basnyam bat penjaslian. Rupa Premium Meghalaya. Uba Augusta Jerwa belong kurtong jug United Democratic Party, Najiau constituency, hagalai puitrik kelalingkot arajar pausan ulah tep kerteng banyak kun, yak election MDC syak yang darbar tau anjong ke khasi hus autonomous district council, keban selong hakat puitrik urempang arajar pausan. Habakran cigilat patai kubor, uba Augusta uloang baga jingmi jung usya khamat banyak kun biang yak nek election, kelong budan ke jing angnut ban penek pensa, pat ban yadai ke jai benriu, ke kumi kendom bla prut dak ha khanet ban riu jung ke citizen syar ke India. I, Sri Augusta Jerwa, having been nominated as a candidate to hold a seat in the 19th Jihad constituency, district council constituency, to swear in the name of God, affirmly that I will bear true faith and allegiance to the Constitution of India as by law established, and that I will uphold the sovereignty and integrity of India. Kong shop ni ayu e blame mo mula pala pa sa sin ya kapang yo chimperta akasin wa te ko confident ke jing scam kadon nomor ba nadu pas dang hi ya ka ba ilas dang ban shimti akasin wa nadu snem arja fly ila duai ila kentang ba sha bangin ya yeng bangin le campaign ila bu ya IT hoble te nadu arja fly ila ya yeng nadu senam arjar pesau bat hadu mentah kalau confident namar belai kipat ba habangarung ye kadon ke jingkerman namar ba hadu ba the shim ye kat mentah ka bang file nomination hadu mentah kerman ba kumbang layo punya keren haki yi tliwi yang jadi brio kalau ke ek ba sultanan dak baki ai ke jingkerman makin kesyan hakani ke kenti ka mentah pi norim ke ba ngashim golong banyada ban penek pensa ban kentiu ye kari ba kajai brio tak dengan orang apa scam ke pengadon. Tina kebenta kani kadai tanggawe kalong ba. Lai boring ni dak constitution juga India nam tak sik schedule. Kabor ke bakhlan ba la yang ni nadu kabor ba menchua. Te kadon kam yang ni ban tang ban chupen khlan. Ya ke baladon haka. Kata kadi ke kongsan du ke bangi di menle. Nalor bagi ni kertong ke balakren ke balawan ya file lang ke nomination kila batai kedan kam stang ban penklan ban bor hapo kan ka sik schedule nga so komen sibon ya ka bangandon hapo ka UDP but na aingu ya iba polling do ya ka ba I lalong ru UMLA minister manta banadu bangalarung ka UDP ngale tresitom ha election MLA ka bladep ban penjobi takumta hakani kenti hakabai la aila dia nga ya ka bangen shim ke benta bat ni so komen chibun ba ka jington dekat jong I bat nga iban ya lang namar house nam arja ka khandai ngelele persya mai wan badingkong ngawan baar man ngarem rutong kembah news babun tengah kermen ba daga bangi combine lang ya ka vote share jong I bat jonga kermen ba ka jing job kan wan hapding jong I namata ibabun hakum kini kipor ki political party can come ke age ke jai menriu andai tong gawe ngi pesngo bun na preng jongi baro ki pe age ke jai menriu ki ba kit seng balang ki ba don haka kam sarkar ki reshimet pat baro I age ke jai menriu andai hakani kenti ke menta ni don kam ban pen I ka kam ngin trei kam jam ya ka kam namar ba ngisngau tu ladang isu keren ladang imla ban petrekam kata kalau ke ba sosi tinga ai baka kam kan trek ham jam banyak ketin kata ka don kam ba hakini di benta habide bar kata ka benta ka baki keren boro-boro ya ka 371 tikane ngasai kan don kam aga bangini penra hapo ka jelahi bar ka we banyak keren di ya ka benta ka kongsan ka ba la ai ka bor yangi hapo 6 schedule tungin penklannya kan isu ke beladon. Dia kata ke benta kadang don kam banginnya keren. Hapat kipat ba baro. Dia ai ba ya kan ke benta sya ke beladon hapo ke parlimen. Ya ke bangiong ban amen ya 6 schedule. Ai bangin penklannya kan ni. Amendment yang 6 schedule sya nomor ba baro nilai terang yang nut ban amen ya 6 schedule ban penklan isu ya
kasih syadu pingan umla ban ong ya ka iwe pat ki political party ka rai ke joki dan re ke ka ba kong ka UDP ka don ka ba ngikwa ka ba ong ipi ngan ong biang namar bang ngikwa hi ban pen klan ya ka amendment jong sik syadu kata ka di budan kam te ni tan kam ba ublei try kan round don dekat na kan ka party UDP bagan yo pensin syar biang sai hisien hapo ke isi jong des council hang ni hapo hasil atau des council bakum bakala yalam hagini saus nem ngilai isibun ke kebalawan ra ya kibil bagi an hagaban lingba ka jingalam jong ke isi ke hapo ka jingalam jong UDP Kapor Kaladay, Bapinjit yaki MDC Jongpi, Shaka Khasi Hills Autonomous District Council, Bat ka Jaintia Hills Autonomous District Council. Ayu kinle lada ki job, ka ka thong, ka bakidon, ki kiman, ki bakong san, ki bakibu hakman. Kita ki jingkeli, ki bafidon kam man yo ya ka jubab, haswa, bapin lek man tap ya ka vote Jongpi, haka arpuway tarik urampang, arajar arpsan. Baik ya ka program, markman, pat ki kertong.